betingaran itu pasangin di benita tu bendahara. Jadi ia poleta alingi benita na terui. Apa angkat orang ni? Alin mana memisa insan kulkas eh. Insan apa barasang eh. Insan loboy. Tanya je mata lah kayi tu alingi benita na terui. Tapi angkat tu dia bayi ni pak alingi di na terui mana ke mana meli wajah Jepang nuli malam hari. Ia kesih di lakai Allah. Apa bawa ia lagi kecakar tak dua. Tapi upasangi sebelum ya lima nak bayi ni ena terui di layu jijuk bayi ni mabasamoga kumatuan na teri. Ko makat di kumatuan na aja oleh mana ngi dia. Tapi ko mawase kumatuan na alimana ngi. Contoh. Okkoki takalala meni lo tepo. Podan ni beni tak sayangku lo kijuk melangi mama tarambulang. Ya ku maka di beni mu aja na melangi mama mertua tarambulang mega modina angka mobil pakobolana. Ya ku makir kat di na beni aja ni alimana di na terui sebagian saja. Tapi kaba makari benemu sayangku lo kijo melangi mama martabak ya ku makari bene tak mana ke martabak bang yang lengi mama aja allati martabak allati terambulan allati mochi allati roti gembul allati miga coang allati durian allati roti iya ku makir basana beneme alimana ngi di enatroi bene kanja itu insyaallah matu makor besar tadi. Insyaallah cantik nama besar. Kalau lo gertak si lolongan anak darah cantik pada mau kita pasangan na laboi si bawa iripah.